I pustimo ljudi, mojim današnjom da igram Plants vs. Zombies. Znači nešto ne sam se dao. Dobro. Dobro. Eto ga. Super. Dobro. Dobro, ja nemam pojma što ovdje moram. Još njih unutra. Shvaćaš? Sigurno mi shvaćaš? Nekom tamo. Aha, dobro, dobro. Kontam. Kontam jasno. Jej, kako lipo. Опа, ой, ключ. Dobro, moram spasti. Ok, ljudi, okličali smo. Tako da. Dobro. Tako da, ljudi moji, ajmo ukliknit i next level. Dajmo šta nas pa odčeka. Ok. Sad ćemo da imamo. Dobro. Pa. Neko nam pojma šta je ovo. Treba bi skupiti još jedno sunce i postaviti. Tako. Sad nam mogu možda i se skriti za taj zombi. Da shvaćavate. Ajde. Mi smo dobro, super. Ok. Dobro. Što bi ti tiče? Potreba ja skupiti ovih sunca. Znači kada dođu, evo jedno, super. Sam fali još jedan. Pa ajde, brže ću ući samo. Top. Dobre. Super.
Dobro. Dobar. Super. Dobre. Super. Sad sam tu kao liku. Aj se ne, stop. Oj ti njega, stop. Štio se, šta je smrt. Nećeš ti prije oko pusti. Opa, nema li zabocije, čovječe više. Šta? Aj, kusac, ništa riješiti u stvari. Evo pa vidi ovo blesane jedno. Ključ stavi tu jednu biljku. Ajde pa nesretniče, više daj mi svojih. Opa. Dobre. Kako sad? Pucaj. Da, nemoj se bez doći iskoristi jedan blok. Oh my god. Ovo više čekaj, mojte. Dobre, ovako šanska. Opa, ovo nema. Pa ne, ovo mi se baš ne sviđa. Pa ajde više crkni čovječe. Dobre. Pucaj. Samo pucaj, ajde narasti glupa biljko. Dobro. Riješću mi ovo. Dobro je. Ne, dobro. Spasa se. Dobro. Ajde. Evo, super. Da. To pa smo uključali. To bilo to za epizode. Mi se imamo sljedećoj. Bog.